أزول في الأول نهار تيكوسانك التلفزيون تقبليت كنديث أقلا ساكين نلحد 25 دي يونيو 2021 أقلا ذاكيني ضد مراح لاباستي ساكين الحد كما وندنيا 25 دي يوليو 2021 يعني سنة مروين سموس يوليو سينواكي من سنة مروين ديوان إيه ما كون دنيا ذاكين ضم صواب المولود وبيزار أميال ثيكلت نتشوغال درغرون تسويا وندي سلن يلان دي تيلاوث يسلن تيلاوث لا رياليتي إيه ساكين يلاد يون ذا غنت نوغراو نغا راسومبلمون ذاكيني ذكم راح كي لاباستي نلماك نموسون يتيمون انت تموت القبايل ساكيني يلاد ووال ذاكيني غا تالوف تاكين ثانكاروث تالوف ثانكاروث يلان كان فين ايد بذر يون يمضبار مروك ذي لونين نزمراد نيني داغنت ثمثال تاكيني ما كانت تتقارن وربع كيلماك باللي خاصكني بذرنتني ذبذار ماشان رغوصن ماكني ذاين يلهان ذاين يكزمرن ذي يفكا افوذ يتمثال تموت القبايل نغ لا كيستيون كابيل خاصو لما غطاس كان يتفهمنا النظام ما غيش كان يجزي نغلفهم ماكن النظام ولما خاص دنيني تسرتيت تاكين تسرتيت وتلاش وتسعرا يعني امدوكال نغ ما هو يثون اثمثن ماشان ساعه النفع نغ الصلاح يليون يتنادي غا في الصلاح سيهي مروك نزمر دنيني تبدرد ثمور القبايل ذك الصلاح يسدغان ثمثال بوليزاريو يمين الجزائر خاصينيد تتسكفوا ذم قران اي بوليزاريو اما سدريم تمام سوين النظام إيه مروك تسكشمد ثلوث القبايل إيواكن كان نجاع ثمورة الجزائر ماشي ذاين النظام خاصو لما أي مكان تسرتيث كني تفهم كني كان إكزيون لماك أنا بعض هذا وين يون زمرد نيني ساكين ذاكيون تمثلت تزين سواطاس غاف ثلوث تاكين دغا المروك ثالميرت نون الدوث التوكي سانك او نداوين يسلن غافا نشتاكين ذاكين الوين ضرونا ساكي ذاكي ثالميرت نون المولد بيزار ام صواب سيبري. Moi je posais la question. Dans son communiqué, si vous l'avez vu, il y a bien sûr il a soi-disant signé en nom de certains prisonniers. Il y a 5 principalement: Bouaziz Aïtchibib, Vlad Amal Khoudjan, Hossein Assam, il y a Bacham Boussad Bacham et Hamoud Boumdiane. Ce sont des militants que nous respectons, que nous soutenons toujours, que nous soutiendrons, parce que ce sont des braves types. Mais nous savons juste qu'ils sont en prison. Comment voulez-vous que des gens qui sont en prison puissent être crédibles, puissent avoir une position? Ce n'est pas possible. Quelle crédibilité accorder à ça? Massa Soulouaï l'avait dit la dernière fois, on ne négocie pas avec des prisonniers politiques parce qu'ils ne sont pas en position. À ce que je sache, ils les ont arrêtés parce que justement, ils ont exprimé leur opinion. Aujourd'hui en prison, on leur demande, ils les ont emprisonnés à cause de leur opinion, mais aujourd'hui on leur demande d'exprimer leur opinion de manière officielle. Voilà une mascarade, tout ça juste pour dire des choses que nous partageons, parce qu'il y a des 3 points. Les 2 premiers points, ils disent qu'ils ont été arrêtés injustement, mais bien sûr, et qu'ils maintiennent toujours l'injustice qu'ils subissent. Nous sommes aussi d'accord, mais ces 2 points, c'est pour justifier juste le 3e et le dernier point, celui de dire qu'on se démarque du Maroc. Le Maroc n'a rien fait de mal, il n'a fait qu'exprimer notre position que nous partageons depuis très longtemps. Simplement, il y a aussi, si vous avez entendu aussi, un groupe de députés indépendants. C'est pour moi, c'est une blague. Je ne savais même pas qu'il existait des députés indépendants en Algérie. Qui peut croire en telle mascarade? Je me demande même de quelle indépendance ils jouissent. On sait bien que ce sont les alliés de ce gouvernement algérien. On sait bien qu'ils sont aucun indépendants. Ils sont là pour, soi-disant, et demandent de classer le Maroc parmi les pays qui soutiennent le terrorisme. Et encore une autre blague. À ce que je sache, le Maroc n'a même pas parlé du MAC. Il a parlé, c'était très clair ce qu'ils ont dit, du peuple kabyle qui est en train de subir la plus longue occupation étrangère. C'est une vérité.
Personne ne peut nier ça. Le Maroc parle du droit du peuple kabyle à disposer de lui-même. Nous nous battons sur ça. Il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est pour leur intérêt. Quelle découverte! Mais tous les États fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent pour des intérêts. C'est normal, mais tant mieux si les Marocs ont des intérêts avec la Kabylie, tant mieux. Ça veut dire que nous sommes aussi intéressants pour les autres. Mais en tous les cas, tous les pays qui nous soutiendront, que ce soit le Maroc, que ce soit d'autres qui arriveront, nous l'accepterons avec grand plaisir et nous le remercions parce qu'ils sont en train de défendre une cause juste, la cause du peuple kabyle pour sa liberté. Il faut qu'ils le comprennent une fois pour toutes. Tellement, on te fait les arguments, donc vraiment, le soutien du Maroc, c'est faux. Et le soutien du Maroc. Alors, أسميني إيجابيا نكوني ماشينا هذا وننون كوني ما تختار ما بريد ولا نكوني ساعة زرفة نختار بريد كوني ما تسعى من السوتيا كجلود النظام كوني ولا الدروات دو شوازير من السوتيا يونوخ تيتكيس الساقي ما تسعى مكونوك ذا الماروك نكوني سعى مكونوك ذا الماروك ما تسعى مكونوك إسرائيل نكوني سعى مكونوك إسرائيل ما تسعى مكونوك الأمريكان نكوني سعى مكونوك nous connaissons des médicaments qui nous donnent mal à son méthode comme avant. Tout soutien à la diaspora vers la Kabylie, à Sofiès, à Sagir, à Taqvili, Tini Houadjoul, à Smir, Itnadi Djaïr Timonant. Vraiment, la République Israël a été parmi les premiers pays qui a soutenu l'Algérie. Oh! On a le droit, donc on n'a pas de leçon à recevoir si Dieu a loué. لا مشلاو عنداو سفور عندك كيرا الهضور تيكل تاكينيني مزيون تيكل تاكينيني ريفيين تيكل تاكينيني زبزافي اما كم وكزيستينا ريك وياك قبل لا ديكلاراسيون الماروك C'est qui a soutenu Zbzafi de mettre à l'Hafs? Si c'est pas le Mac, montrez-nous vos rassemblements dans vos actions sur le terrain. Il n'y avait que le Mac qui a fait des rassemblements de soutien pour Zbzafi. Alors on n'a pas de leçon à recevoir.